Manipur one-stop centers being talop masam kapang zigum kani kahaira, Governor we yangsang kaming akaw haira. Northeastly National Highway Projects Assam ni chungmay tuidale, Manipur li tumrata trukadale, Project Saikorala 2028 li kupsangra. Delimitation sumahapok rang laka 1951 na base year sada NRC Sarifu Kavai Union Minister Ramdas Atiwali na hanghaira. Leikhayang ator. Aji Tangkhul Express Pvt pau Ringyaophi Ningshen in apamidali. Pau ping may saina nang rumsa. Violence na sa kazishin ausan ling achon kami Manipur we one-stop center OSCS ping sangna fund masam kapangwe kachot pongshok haira. Zadra kahai kajang magadamati we lungli staff ping talop masam pangla ot sada khalei na kala centers ping we kan khana ot sa kavai financial resources maleilak kahai na chia. Maram hi wuivang Manipur OSCS ping China Governor li kapibada thakta yangsang kami ngakaw haira. One-stop center hi 2015 ku Ministry of Women and Child Development we azingli hau kapoka. Kala center pingji mission shakti we li zangtale. Lupawi kasak leisalala Manipur we OSCS thrata tharukna otngurut mapan na sayam. COVID-19 mimaw atam la state road kamrat atam lila shinaw pingling achon kami layachi. Khofan sangna masam kapang hina atumi otngurut kuikagi kachi kasak lengasak haira. OSCS saikorali matunay na aya Imphal East one-stop centers we administrator Tangkhul Lambam Ladarani Devi na Governor li formal representation misang haira. Chithi jili kahang Ministry of 2024 kumwi kaying eina tuida PA na dangdawi pay mida funds sanction sa kahaina. Ka secretariat bureaucratic delays wuivang atam jada mami ka shokra da hangam. Administrative backlog lehauda zadda khalei financial zingum hi madangrang laka fund mikashok process masa pai shina. Kala jina angret hi zakshimeng sakhaura kachi ning kakashak pongshok haira. Jitada sada financial zingum hi makuprang laka Panda khalei fund chimishok ngasa kawai governor na concerned authorities pingli jizik mikhavai OSC sping jina poya. 2019 kumwi na Twitter center sping chili cases shasha janka haira. Imphal Westly cases 450, Bishnupurli 296, Kangpok Pili 2002, Tengnopali 192, Churachandpurli 172, Thopali 169, Noneli 157, Ukhruli 123, Kamchongli 94, Chandeli 88, Jiribamli 87, Kakchingli 119 cases, Tamenglongli 118, Senapatili 38 cases Kashung Hairaji. Kalajina OSC spring na violence kangapang shinauli yangsang kami machine chitaya. Financial kagatom takta masam pangaka center spingji shung haibai. Hitharan sajada khalei shinausan essential service masam pangmara. Manipur shinausan li ngak kami otngurut kuikavai maram hi governor na thakta yangsang mi lakra kaji hi OSC wi mi bingna jihandale. Northeast states ngachaili Assamli National Highway NH projects chumai tuida kuikadale. Official data shurda Assamli kuikada khalei National Highways project bingji saikorala ngurum laka lupa 39,239 crore ka shungaira. Jiwa Jingli projects hang trukta truk shongfu asan 1,139 kilometers ka shunga. Arunachal Pradesh li NH projects trumrada khani 615 kilometers kada investment lupa 9,035 crore wi kuikadale. Nagaland li NH projects trumrada truk asan 755 kilometers lupa 10,151 crore wi kuikadale. Manipur li NH projects Tumrata Turuk Asan 749 kilometers lupa 11,285 crore wi kuikadale. Kala Tripura lila NH projects machine Trata Turuk kilometers 324 lupa 7,652 crore wi kuikadale. NH development in a maintenance wuivang budget allocations ji
yangakam Assam li chungmei thui da lupa 5,329 crore jiwi li Arunachal Pradesh wi 3,488 crore Nagaland wi 1,227 crore Manipur wi 1,508 crore kala Tripura wi lupa 514 crore kayechi Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur kala Tripura li khwikada khalei NH project saikoro 2028 alongli mikhavai sadaleya. Bauhi Union Minister of Road Transport and Highway Nitin Gadkari na Lok Sabha le ngahan kaka thishurda khamina. Manipur with elimination process chi National Register of Citizens NRC implement saka highway timangli haupok lud kaji Union Minister Ramdas Atiwali nala hanghaira. The eliminations mahapokrang laka 1951 na base year sa the NRC sarifu kavai hangdale. Illegal immigrants we eina khalei hangda Maheshwar Taunong jam na kahang. The eliminations process chesa ka hitharan migrants being jila legal Indian citizens sa the machut mihauki kachina. Ramdas Athawali na Manipur with 2001 census report li ning kakhri khalei maching chunga sangli makhangacha maram lahang sangam. Manipur with eliminations process hi masafak khwai gala maram hi Union Home Minister Amei hangra the Union Minister Ramdas Athawali na tuimi haira. 2021 census na panda eliminations kasaji implement masarang lakha kachangkhat residents verify sa khwai khangayi documents attach sa phulungra kachilahang sangam. Manipur road kamrat hili naushinau bingli yangsang khami pata khalewi ning kakharik Kaisham Pradip Kumar Manipur Commissions for Protections of Child Rights MCPCR with chairperson na Pongshok Hairang. Infal Times li Chanpei kasali Pradip Kumar na national ping matailak ay na internally displaced person IDPS ping we kachot maram page thayam. National ping ji kachot sam kapanghi media kala yaroi chan ngsekli kachunga yangkhei hawata hangam. Relief Camli National Pingwi Safety Kala Well-beings Zakshi Sangda Khalei Minor National Aka Jurajanpur Relief Camli Tihai Kasa Kala Jiripamli National Katum Zangta Tukui Laga Satat Kahai La Jaujang Take areas Eina Tuibop Mayer Nauna Shiman Kahai Hikatahi Shok Kahai wi Ning Kakharik MCPCR Chairperson Chinhang Singum Khani Shika Rot Maratra Kahai Hili National 25,000 Shika Relief Camp Li Zakshila Kahai conditions Eina Bamdalayechi. National Bingli Rot Kamrat Konkazar Wena Spare Masamana Kala Tumli Matada Ngak Kamila Malay Manada MCPCR Chairperson Chinahangam. Atumwe Katam Kashili Zakshilak Eina Sadza Hiram. Kashakaza Matada Magaza Malnutritions Gazadale Healthcare Kala Sanitations Matada Malay Manachi. Relief Camp Li Hygienes Makamata Shinawina Mir Nawi Toilets Ngateda Mahai Kami Kala Chili Matailak Ina Tuibop Shinawli Kasak Sampangata Hangam. Physical Kasakachot Mang Maninga displaced national being Ningachot Psychological Trauma Khalei Ji Kachunga Mayang Sangmi Maneta Kaisham Pratip Kumar Nahangam. Mental Health Support Wuivang Designated Nodal Officer Malay Mana. Regular health checkups Wuivang La Matailakaina Shinau Bing Wikashak Gaza Supply Wuivang Coordinate Sakavai Designated Nodal Officers Malay Manachi. Displaced National Bingli Kashong Karang Kashokwi Mashun Sakamila Vatale FIRs Tasang Hailala Kamataya Paikar Kui Kami Vathawachi. Maramamila IDP Bingwi Aming Relief Camp records Wina Kushok Mihawa Kachi Pauli Ngasunda authorities na investigate Samita Shimkur Bingjina Kan Kana Kangachon Sampangasa Kavai MCPCR Katana Jina Ngakau Haira. Policy Kasemni Kala Crisis Management Li Child Centric Approach Le Plungra da Chairperson Jinahangam. Saikoro Civil Society Kala Humanitarian Agencies Pingna Shok ngarokta national ping Wuivang safe secure sa kamay apam ngasa kawai atumwi katam gashi atumli nga kami kala atumwi well-being hina kamadaya sa da kwi kawai MCPCR Chairperson Jina katong hayram. Myanmar shong ninuk kapanga 7.7 magnitude kala aftershock 6.8 ungzida mimak tisang hayram. Nainiji ayang shun pung akha tananay Central Myanmar li matailak eina Sakaying City Way, 16 kilometers northwest Lake Kazina.
Myanmar local media thi shurda naine juwi eina mi maka ti hairam. Mandalay City we mosque akala kaidata chilimi akati sanghawaji University building akala Amei jushogaji news agency AFP we thi shurda Myanmar capital ni yidao likale 1000 bed hospital ji mass casualty areas ngasadale Myanmar chundana emergency ngawda international khangachon ngakau hairam Myanmar ligazin naine juwe kakasharji northern Thailand li rashungda Bangkok li metro la rail services kayakha ngasam hawa Thai Prime Minister Paetongtarn Shinawatra nala capital city jili emergency chisha thairam naine ji China we Yunnan province lila sadziya China Earthquake Network Center nagahang naine ji magnitude 7.9 kaya Kolkata Bangkok kala Manipur we apam kai khalila Name Amei 4.4 magnitude siyam. Thaga eina Jatogram Bangladesh lezeyeji. Nainina sagazi jili India na ngachon mi gabai ngachon mira gaji Prime Minister Narendra Modi na hang hairam. Saikorali safety kala well-being wuivang sayha samidale gaji hangta authorities standby ina mikhavai hang haira gaji Modi na Twitter likapishoka. Maram wuivang Myanmar ina Thailand shorkali chanpao lengrokhavai MEA li hang hairaji. Heroin Pungzat Kasami Katumli Police na Tukui Hiram. Atam na illegal drugs ji More Porter Town Way na Dimapur Nagaland Chong Imphal Ngari Laga Mavakapei Zat Kasana ji. Kala Regional Drugs Syndicate we Kamataya mi Khani Masam Pangranga. Kingping Khani ji Dimapur Way na Lili Mar Goho Aka Kala Senapati Districts Lai Kuwe Ismail Ki Goho Akali Police na Padale. Tukui Kahai KP Jacob M. Joshua Kala J. Vasti Atum Senapati District Wimina. Atum Kaying Tarik Madi Eina Tangda Custody Leiraji. 2025 Tharau Bachangwe na Twitter Central Government Employees Pingwe. Dearness Allowance Kala Pensioners Pingwe. Dearness Relief with Additional Installment Cabinet na Miami Haira. China Central Government Employees 48.66 lakhs Kala 66.55 lakhs pensioners Pingwibang Kapang Sarang. Ottoman Kagaw wuivang the additional installment ji 2% Matai Kamina Tahangam. Matai Kamiji's 7th Central Pay Commission's recommendations at Hishurta Kasana Dahangam. Nakamorong additions Kakane Liwai Sare Village, Jandel Likwikahairam, Kuknalim Kachidugui Azingli Angrana Ngeji Naka Students Union Jandel, NSUC Gala, Constituent Union Ping Makok Kamina. NSF Presidential Address Mida President Medovi Rina Naka Morong we Aman Kasa Kalahina Naka Society we Kamataya Pakru Ngasa Maram Hangjitayam Morong Ji Ajala Kaina Kamataya Institutions Ngasada Naka Kanitot na Customs Traditions Kala Totrinjan Tam Mikhavai Apam Ngasaya Gaji Hangsangam Kazib Jili UNC we General Secretary Naga Women's Union Manipur we Katana Ping Ansam President CNBO Kala NSUC President Eastern Naga Students Federation's President Naga Mothers Association we Minganing Ping Tribe Katana Ping Watsangam Ang Ranangi Jili Chanpe Kasa Atam Kwikai Kala Kazib Jiwi Machut Ngalung Kaning Kahai Lan Mihaira Ang Ranangi Jili Cultural Performances La Kwikaya Ladluita Ajiwi Kamataya Pauping Manipur one-stop centers Ping Talop Masam Kapang Zigum Kani Kahaira Governor we Yangsang Kaming Kauhaira Northeast National Highway Projects Assam Ni Jumwe Tweedale Manipur Li Tumrata Trukadale Project Saikor 2028 Li Kupsangra The eliminations Mahapokrang Laka 1951 the base year Sada NRC Sarif Kavai Union Minister Ramdas Atiwali na Hanghaira Ajiwi Pao Hiling Janghaira Pao Ngana the Clay Nathum saikorali Ringyaophi Kala Kamhai Simikshong Saserana